ayan ayada Simmarno may kadwa arapa at tibin kelda Kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana Agpaiso saan magatadan idunguna Pilit nga indurel anawan pamilyana Imutang ti kwarta uray 5-6 kunada tapulaeng makaabot isa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa galaan na luwanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray kenkwana itigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan pagnulaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di ko nga dirapagda natungpal amin sakripisyo isumpat arapaata manglaban kinakurapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa kanaan na isu at akay nga anak ipatingin sakripisyo da naganak kada kayo rang ay di ipatawid da tanuag sa